Nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze nanone muri iki gitondo twongeye kugaruka kubaha amakuru y'imikino agezweho. Mbasuhuje rero nitwa Mutangana Fulgence mbaha n'ikaze abaho muri hirya hino mu gihugu, ndavuga mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Aho muri mwese Imana baha umugisha kandi amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe rero nje kubagezaho amakuru ari kuvuga kuri iyi derby ndetse na update zo kuri UEFA Champions League. Muri aya makuru tugiye kugaruka ku buryo umukino wimuriwe ku isaha y'isa 9 ndetse n'ibyatangajwe n'abantu bamwe na bamwe bagiye banyura muri Rayon Sport. Nyuma y'uko rero byari byemejwe yuko umukino wa derby uzahuza PRFC na Rayon Sport wari kuzakinwa ku itariki 9 z'ukwa gatatu 2024 muri weekend, amakuru yaratugezeho nuko ku mugoroba w'ejo nibwo umukino wa Ferwafa yatangaje yuko wimuriwe ku isaha y'isa 9 n'ubundi kuri Kigali Pere ni kuri wa gatandatu. Nyuma y'uko aya makuru tugezeho twahise tubaha ka video gatoya kagaragaza aya makuru y'uko umukino wimuwe. Abantu batari ko amakuru nk'aya ngaya ubu yakuye hehe ko nta handi hantu twigeze tuyumva. Gusa ikintu nababwira mugumane natwe, twe tubaha amakuru yizewe 100%. Aho utarakanda subscribe yikande ubundi ujye umenya amakuru yizewe kandi agezweho. Tubaha amakuru agezweho 100% kandi nta handi wayumva, uyumva hano ari ubwo bwa mbere, abandi bose bakaza badukurikiye. Abafana ba Rayon Sport bakimara kumenya amakuru bahise batangira kuvuga ko PRFC ari ibiri inyuma. Bagize bati n'ubundi wagutsinze ntaho yagiye, ibyo wakwikora byose tuzagukubita ubibone. Batese ubundi yo mureka tugakinira ku itara mwaritinyi iki, n'ubundi ko twigeze gukina Super Coupe Rubavu ko tubatsinze igitego mu kazimya amatara, uko tubatsinze igitego mu kazimya amatara. N'ubundi yo mureka tugakinira ku matara kabereka yuko n'ubundi tubarusha umupira kandi tubarusha gukina. Ibyo mwakora byose n'ubundi tuzabatsinda, kandi inshuro zose tubatsinze n'ubundi hari imikino twabatsinze mutemera, ariko ubu ngubu tugomba kubemeza. Ferwafa yo itangaza ibingibi yavuze yuko impamvu yimuye uyu mukino ari uko amatara yo kuri Kigali Pere Stadium ngo atameze neza, ngo ntago rero bizeye umutekano w'uko umupira ushobora kuba ukarangira nk'uko byari biteganyijwe. Bati rero aho kugira ngo tukine umupira amatara zime cyangwa se hagira izindi mbogamizi, ahubwo twawimura tukawushyira ku manywa kugira ngo amakipe akine neza, umukino urangire amahoro kandi urangire neza. Tuvuye kuri ibyo, reka turebere hamwe uburyo umutoza wanyuze muri Rayon Sport nawe yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru kimwe cyo hano mu Rwanda, agira ibintu atangaza. Yavuze ati uyu mutoza ni umutoza wagumye mu mitima y'abakunzi ba Rayon Sport. Ni umugabo w'umufaransa yitwa Didier Gomez da Rosa, ndibaza nta muntu w'umunyamupira wese utamuzi. Ni umugabo w'umufaransa wanyuze muri ekipe yambara ubururu n'umweru. Yatangaje amagambo akomeye aho yagize ati umunsi umwe numva nzagaruka mu Rwanda nkapfundikira urugendo rwanjye muri ruhago, kuko n'ubundi niho rwatangiriye, rwahereye muri Rayon Sport. Nkunda u Rwanda cyane, rumba ku mutima bikomeye, erega niho nkomoka. Ari guseka cyane. Yakomeje agira ati Classico cyangwa se derby ni umukino ukomeye cyane, nibukamo byinshi. Sinakwibagirwa dutsinda PRFC ibitego 4-1 cyangwa se ibitego 4-0. Abafana ba Gikundiro bari bishimye cyane bikomeye. Rero no ku mukino w'uyu munsi ndabifuriza amahirwe yo gutsinda PRFC kandi bakayitsinda ibitego byinshi. Nibyo bikomeje kuvugwa kuri iyi derby. Mukomeze kubana natwe nk'uko bisanzwe twabyiyemeje, tuzajya dukomeza kugenda tuba amakuru ari kugenda avugwa muri aya makipe yombi kugeza ku munsi wa match. Mukomeze kubana natwe, mukanda subscribe, mukanda like, mukanda share, mutanga comment kugira ngo tubone yuko turi kumwe kandi tubone yuko ibyo dukora muba mwabikunze. So twagiye rero na update zo muri Champions League. Nyuma y'uko Bayern Munich ndetse na Paris Saint-Germain ejo bundi zaraye zigeze muri kimwe cya kane, iri joro hamenyekanye izindi kipe ebyiri zazisanzeyo arizo Real Madrid ndetse na Manchester City.
Real Madrid yanganyije igitego 1-1 na Leipzig, ariko isezerera Leipzig ku bitego 2-1 bya aggregate. Igitego cya Real Madrid cyatsinzwe na Vinicius Junior ku munota wa 65, icya Leipzig gitsindwa na Alaba ku munota wa 68. Naho Manchester City yo yatsinze ibitego 3-1 FC Copenhagen. Ibitego bya Manchester City byatsinzwe na Akanji ku munota wa 5, Alvarez ku munota wa 9, Haaland ku munota wa 45, ubwo igice cya mbere cyari kirangiye bongeyeho iminota 3. Naho igitego kimwe cya Copenhagen cyatsinzwe n'uwo bita El Yunus ku munota wa 29. Nuko dusoje, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, Ja bless.